Mkutano maalumu ya Injili ya kanisa la watengenezaji mjini Goma. Aliko wakaaji wa Goma na kando kando, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Mathayo 24 fungu la 14 isemayo, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Tunawaalikia mkutano wa Injili itakayofanyika katika uwanja wa ISE Goma Amfase na Instigo tarehe 2 mwezi ya kenda mwaka wa 2023 hadi tarehe 3 mwezi wa kenda mwaka wa 2023. Katika hiyo tarehe 3 ya mwezi wa kenda mwaka wa 2023 kutakuwa huduma ya utunzaji. Ukiwa na magonjwa mbalimbali kabisa, karibu utaweza kupata tiba, utapata dawa na utapata uponyaji kwa jina la Yesu. Tutatumika kazi kwenye redio zifuatazo: Kolombe FM ku 3.0 MHz na AS Kibarizo ku 99.2 FM, na kwenye mitandao mtufuate kwenye YouTube Matengenezo Habari Njema, Facebook Matengenezo Habari Njema, TikTok Matengenezo Habari Njema na kwenye Instagram Matengenezo Habari Njema. Wakaaji wote wa Goma, Dosho, Mugunga, Katoi, Mikeno, Majengo, Kasika, Mabanga Nord, Mabanga Sud, Kahembe, Virunga, Bujovu, Unara, Lac Vert, Keshero, Himbi, Katindo, Le Volcan, Mapendo, Sake, Nzulo, Shasha, Chiroche, Karuba, Weremana, Minova, Bwiru, Rubaya, Ngungu. Nafasi zote zingine muje wengi. Karibu, Mungu abariki. Mafundisho maalum yatakayofundishwa katika huo mkutano maalum ni ujumbe wa malaika watatu, unabii wa Danieli na ufunuo, mafundisho ya afya yani sante, mafundisho ya jamii yani foyer, na mafundisho ya kujenga familia. Yote mtaweza kuisikiliza hapo kabisa. Karibu sana na Bwana endelee kuwabariki. Assemblée spéciale évangélique de l'église des réformateurs à Goma. Invitation. Habitat de Goma et ses environs. Comme indiqué dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 14, disant ainsi: et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Nous vous invitons de prendre part à notre assemblée évangélique qui aura lieu à Goma, dans l'espace basketball de l'ISE Goma, en face de l'Instigo, en date du 2 septembre 2023 jusqu'au 3 septembre 2023. Vous pouvez nous écouter sur les radios suivantes: Kolombe FM 3.0 MHz et AS Kibarizo au 99.2 FM. Ensuite, vous pouvez nous joindre aux réseaux sociaux: YouTube sur Matengenezo Habari Njema, Facebook sur Matengenezo Habari Njema, TikTok sur Matengenezo Habari Njema, Instagram sur Matengenezo Habari Njema. Habitat de Goma, Dosho, Mugunga, Katoi, Mikeno, Majengo, Kasika, Mabanga Sud, Kahembe, Virunga, Bujovu, Murara, Lac Vert, Keshero, Himbi, Katindo, Le Volcan, Mapendo, Sake, Nzulo, Shasha, Chiroche, Karuba, Weremana, Minova, Bwiru, Rubaya, Ngungu. Dans cette auguste assemblée, nous aurons à prendre part aux enseignements suivants: la prophétie des derniers jours, entre autres de l'Apocalypse de Daniel, les messages des 3 anges, la tempérance, les points de différence entre l'église véritable et l'église déchue, ainsi que les enseignements relatifs au foyer chrétien. Cordial bienvenue à toutes et à tous. Mkutano maalumu ya Injili ya kanisa la watengenezaji mjini Goma. Aliko wakaaji wa Goma na kando kando, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Mathayo 24 fungu la 14 isemayo, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Tunawaalikia mkutano wa Injili itakayofanyika katika uwanja wa ISE Goma Amfase na Instigo tarehe 2 mwezi ya kenda mwaka wa 2023 hadi tarehe 3 mwezi wa kenda mwaka wa 2023. Katika hiyo tarehe 3 ya mwezi wa kenda mwaka wa 2023 kutakuwa huduma ya utunzaji. Ukiwa na magonjwa mbalimbali kabisa, karibu utaweza kupata tiba, utapata dawa na